Munini wa gavana kaunti-ini Meru Mutumanto Ithingi augite na arathikire na gwitika kuruba Njuri Ncheke goro aria aronere kanya ga kwariria kira kiongwa kirio na nare thina ya Meru iri bubujite onde ya kuruba Njuri Ncheke bairutanirie kenda gucokia thiri Meru kagiteno kau mutongeri wa baria kaimbungene kaunti ya Meru Mwenda Ithili na kinyamo karirigite wa kiama kia NOPEU Meru Daktari Julius Mijiwe baugite gavana na araregere gukinya mbere ya kurubaba ta uria aroritwo kuthithia muthuri Muriuki na ripoti. Munini wa gavana Mutumanto Ithingi agute muthenya goro na rakinyirikana na Njuri kiri manto jarwaria jajite na mbere gutigira tongere ndene kaunti ya Meru bakutha bakigwatanira ninda piere kana indiretere mucemanio ne yo akuru yurari na akuru Njuri Ncheke na kinya senior kilaje beto ba Meru ninda berire burankomenya manto yara yombe kia kwethira yatumite county yetu kana tongeria bwa county yetu ya Meru bwethira bokari haliere tumite county yetu igatua nyuma na manto ya maendeleo nontu kethira tutethira turi amwe twambiriria ngwataniro yochwa maendeleo kana kuchwa development projects or other counties bakowatanira batongeretwe ni the CEO wa that devolved unit. Amna bubu kulingana Mutumanto Ithingi augite na rere akuru Njuri Ncheke amana akamba kanisa uma kumania manto jaja anybody era yomba gutethia Ameru woni ndewe twa nenda ndonere onto bubu boya na indiretere na ndeleza manto yara yethirite yareo muno yara nkumenya yakwa yara yakarikire kuma twigutarwa twigukuma na mwanka utukinyite na ndeya na kinya possible solutions kana way forward ira turi atongeria tomba koyukia nikenda tomba kuoria mathina yara ya ndamite county yetu kulingana na akuru Njuri Ncheke kagita kala baita ntumiri bauga ati no mwanga gavana thwa ikarone bibi na Mutumanto Ithingi akethwa agitwa na tukomuria kethira ibaraira gavana thwa kiugo uyu bwana muthuri kiuria kia kurua kia kuchokia kethira itoreti twina gavana teni ndetanite woni ndaua indeti ne akuru so okethira kwiwa womba guchokia kiuria ni bao bareti ne barabaretanite na boni eminent persons kana eminent leaders bara president ya tumire so nga otomakiribo obaurie mucemanio yoegoro baretite unao bati burankomenya ni ati woni ndereti na ndari mucemanio ne yu ninka thayunde rari kuo na ngokethira kwi bo barari mbere kwa kana bange bareya after twikuthirania na akuru. Amna bubu MC wa kethi ne Mwenda Ithili na Julius Mijiwe awakiri karobibio ndeo kuchwa thiri no mwanka gavana ithura kionekana ku kethwa atiu utithiri kethwa kionekana ira urare gwetha yoina gavana deputy gavana akuru bai witana deputy gavana ake akinyire gavana na arere ukinya kona ni ati kwenda thiri na ati kwenda Meru watanira na utem ndakwenda witikaniria nwe na twa elia tukona membinya ikuthara Njuri ikutharauke kilanje nondo antu bawe baturire mbere banjia kurumanga akuru Njuri mbere gavana ara kwa muchamanio twike marumi bakirumanga akuru Njuri bakiwanga anga imburoka imbi batende iro tukuria atiri anyethe imburoka ore ndombira kakwibia akuru Njuri bakona Meru watanira akuru Njuri agwikia waberi bakewa basically antu ba Meru butegere buone utikumba gutwika thineri gavana na deputy governor na MCAs, governor na MPs, governor na senator, governor na minister, governor na makanisa, governor na media, governor na public gutwika thuonde ibo bathuki thina iketheriki mungano thimentire Daud akiwa bunge be tayari kuthobekana na gavana nikenda bathira nkuchenero irio kama Njuri Ncheke wanapanga gavana ako tayari niko sawa kama gavana ako tayari na Njuri Ncheke watatushikanisha lazima tukue na vile tutashikanishwa heshima lazima ikuweko both ways
it cuts both ways. Tumewahi kusema mara nyingi tuko tayari kama Meru tukae tuongee kila mtu, lakini hiyo itakuwa imepangwa na Meru Parliamentary Group, tukiwa wote tusikizane ni nini tunaenda kuongea, but respect should be there both ways. Muthuri Muriuki, Waru Juma.